Welcome to Ethiopia, a land rich in opportunity and history. Home to one of Africa's largest livestock populations, Ethiopia is expanding its meat industry, supplying high-quality organic and grass-fed meat to global markets. Ethiopia owns over 60 million cattle, 31 million sheep, and 32 million goats, making it Africa's largest livestock producer and the 10th largest globally. The sector contributes 16.5% to GDP and 35.6% to agricultural GDP, supporting 70% of rural households. A key driver of food security, economic growth and employment, Ethiopia's meat industry plays a crucial role in achieving Sustainable Development Goals or SDGs. Through sustainable livestock practices, Ethiopia strengthens its resilience, food security, and economic stability. With increasing global demand for high-quality organic meat, Ethiopia is well positioned to supply premium beef, mutton, and goat meat to potential markets. Closely working with partners, Ethiopia is taking concrete steps to align with international standards and expand its market reach. አገራችን በጣም ትልቅ ሀብት ያላት ትልቅ ሪሶርስ ያላት በጣም በፋሲሊቲ ደረጃ ወይም በኤስታብሊሽመንት ደረጃ ከአፍሪካ ቁጥር 1 ኤስታብሊሽመንት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ትልቅ ኢንቨስትመንት አንድ ቄራ ወደ አዳሜት ሁሉ ያለው $100 ሚሊዮን ድረስ ኢንቨስት የተደረገበት እና በጥራት በመሰረተ ልማት ስቴት ኦፍ አርት በሆነ ወይ የተገነባ ቄራ ሁሉ ያላት ትልቅ አገር ነች። ኢንፍራስትራክቸር ችግር በኢትዮጵያ የለም። Ethiopia's strategic location and world-class transport infrastructure, including Ethiopian Airlines, connects its meat products to key global markets efficiently. Complementing this advantage, Ethiopia's state-of-the-art meat processing facilities are equipped with modern technology to ensure high-quality meat production. The Ethiopian government is working to transform the meat and livestock industry by modernizing livestock production, strengthening animal health systems, and enhancing processing facilities. ኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የግብርና ምርቶችን ሊቆጣጠር ወይም ሴፍቲና ኳሊቲያቸው ሊያረጋግጥ የተቋቋመ መስሪያ ቤት ነው። ከእንስሳት ቀበላ ጀምሮ እስከ ድህረ ምርመራ አጠቃላይ እስከ ቺለሩም ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ ይሄን ምርት እኛ ሰርቲፋይ አድርገን እዛ ባሉ ሐኪሞች ተፈርሞ ፊት ፎር ሂውማን ኮንሰምፕሽን ኦር ፊት ፎር ኤክስፖርት ተብሎ ላይክ የኛ ሰርቲፊኬት ምንድነው እንደ ፓስፖርት ማለት ነው። ያንን ፓስፖርት ይዞ ወደ ውጭ ይዳል ማለት ነው። Recently, Ethiopia launched the Yelimat Turufat movement, a national initiative aimed at enhancing food security, boosting agricultural productivity, and strengthening Ethiopia's livestock sector. This movement aligns with Ethiopia's vision for a modern, sustainable, and self-sufficient economy. Through robust policy frameworks, strategic investments, and global partnerships, Ethiopia is building a sustainable, competitive, and resilient meat industry ready to serve both local and international markets. ስጋ ኢንዱስትሪ በጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣ ኢንዱስትሪ ነው። አራት ብቻ የስጋ አምራች ድርጅቶች ነበሩ፣ ላኪ ድርጅቶች ነበሩ። እንግዲህ ላለፉት 10 ዓመታት ቁጥሩ ከእጥፍ በላይ አድርጎ አሁን 14 ደርሰዋል። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች የበግ፣ የፍየል፣ የከብት አርዶና አቀናብሮ የመላክ አቅም ያላቸው ናቸው። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በአመት እስከ 200,000 ሜትሪክ ቶን ስጋ አምርቶ አቀናብሮ የመላክ አቅም ያላቸው ስራዎች ናቸው። እኛ የምንልከው ስጋ አብዛኛው 95% የሚያክለው የፍሬሽ ቺልድ በአየር ነው የምንልከው። በአመት እስከ $600 ሚሊዮን በላይ ማምጣት የሚችሉ ኢንዱስትሪዎች ናቸው ያሉ ማለት ነው። Launched in 2021, the capacity building to upgrade the livestock value chain initiative, jointly implemented by the Ministry of Agriculture of Ethiopia, the Ethiopian Agriculture Authority, the United Nations Industrial Development Organization or UNIDO, and the General Administration of Customs of China, has significantly contributed to advancing Ethiopia's meat industry. This initiative has strengthened the sector by enhancing meat safety standards, improving traceability systems, and modernizing processing facilities, positioning Ethiopia as one step closer to global market competitiveness. በአብዛኛው ስጋ የሚልኩት ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ነው። ከሌሎች ሀገራት ኢትዮጵያን ስጋ ተመራጭ የሚያደርጉበት ምክንያት አንደኛ የኦርጋኒክ መሆኑ ነው። በተፈጥሮ መንገድ ያደጉ እንስሳትን ነው አርዶ ለገበያ የሚቀርበው ማለት ነው እና ናቹራል ነው። ቴስቱን በጣም ይወዱታል።
ቻይና ማርኬት ለመግባት ረጅም ጊዜ ጥረት ሲደረግ ነበር። ቻይና ማርኬት አንዱ በዓለም ላይ ስትሮንግ የጠንካራ የጤናና ጥራት መስፈርት ያለው ሀገር ነው። እሱን አሟልተን ለመላክ ግሪን ላይት አግኝተን ሂደቶች እያሟላን ያለንበት ሁኔታ አለና የማርኬት ዴስቲኔሽኑ እየሰፋ ነው የሚሄደው። Further, the project trained and capacitated over 520 individuals in meat inspection, safety, quality, meat residue testing, and the livestock market system. Building on these achievements, the second phase of the project launched in January 2025. This next phase will support Ethiopia's plan to establish a disease-free zone, expand meat market destinations, enhance value addition, and introduce modern certification and traceability systems. Ethiopia's meat industry is on a rapid growth trajectory. Whether you're an investor, importer, or stakeholder, now is the time to capitalize on Ethiopia's expanding meat market. For investing and partnership opportunities, visit our website or contact us at agribusiness@unido.org.